tu je bilo djece od 14 godina do 80. To je sigurno 100%. Jer sam očevidac, ja sam gledao. Izađite, koliko vas ima, kaže 14 godina i 15, izađite. Izađeš, ovako postrojiše se njih. Znači, bilo jedno 80 ili 120. Te djece, te omladnje, njih su izveli, ali nisam čuo da je neki bio tu, da je došao, da je pričao, da su ih puhćali. Jok, nema. Pobjeno. Kad kaže čovjek, nije čovjek, zločinac. Ma daj ti, kaže, njega vamo. Za 2-3 godine, kaže, on je Ali, vojnik. Daj ti, kaže, njega vamo. Vojna pošta 7469, Zvornik, Vojna policija, 23.7.1995. godine. Halilović Almir, sin Sulje i majke Dike, rođen 25.8.1980. u selu Bajramović, opština Srebrenica. Dao je dana 23.7.1995. godine sljedeću izjavu. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Je li gruntovnica? Jeste, izvolite. Ja bi trebao gospodina Čedu Jovića. Ja sam, izvolite. Dobar dan. Moje ime je Refik Hodžić. Ja vas zovem iz producentske kuće XY Films iz Sarajeva. Dobar. I htio bi da porazgovaram s vama. Mi pravimo jedan dokumentarni film o 4 Bošnjaka iz Srebrenice koji su u julu 95. preživjeli streljanje u Branjevu. Međutim, bili su uhvaćeni i dovedeni u kasarnu Standard, gdje su dali izjave između ostalih i vama kao tadašnjem pripadnik vojne policije. Evo samo da ja kažem, znači ukratko, evo ovako, što se tiče te izjave, gdje ima moj potpis, tu je nastala greška, to je 100%. A vezano otkud ta greška, ja sam već dao svoju izjavu kod nadležnih organa. Znači, to je radio moj kolega. Znači, možete napisati slobodno Jeremić Nebojša. On je uzmao izjave od sve 4. Ali tu ima i vaš potpis. Pa potpis ima potpis, tačno je. A otkud vaš potpis? Pa zato vam i kažem otkud, zato vam i govorim, ona osoba koja je kucala u štabnoj kancelariji je upisala lice ono koje je donijelo njoj izjave, a ne one koje je uzmao. Ovo je dokument od 23. jula koji je izjava vašeg sina. Ovdje možete vidjeti njegov potpis. Iako mi mislimo da je on bio natjeran da kaže dosta toga od toga što tu piše, ali koja nam daje neki trag o tome gdje je on u stvari zadnji put, zašto se zna, boravio. Pa eto sad, kad smo saznali ovu, došlo do informacija zadnjih, šta je sa njim, kako je uz pomoć dobrih ljudi, ja i u mene sin ćemo obavezno ići. Da vidimo dalje šta je bilo, ako se mogli saznati. Ja znam da on nije živ, a hoću da znam bar dokle i šta je njegova bilo i gdje su ni bar njegove koste. Tačno je 10 sati. Ja sam ga pitao preko telefona da li znaju jesu ništa čuli. Njegova supruga mi reći, kada znamo, čuli smo neke informacije, sad da li oni znaju, ali ne vjerujem da oni znaju, recimo, da imaju tolike informacije kao što mi sada imamo. Znači je teško kad pogotovo vide izjave što brat me se potpisao isto koji mene sin. Ja, to će najviše pogoditi sigurno.
izjave te njihove imaju baš u vratati Fuada ovdje, sad ćemo mi to. Evo imaju od ovog Neška. Evo ima i od vratati Fuada. To su izjave koje su oni dali. A dakle, njegov potpis ti vidi. Ja. Mirsade, mi imamo namjeru posjetiti sve ove Srbe. Ako si voljan, moraš sa nama. Sad nije meni problem, nije to da nisam voljan. Nego ne mogu ja puno hodam, sam malac ode u Ilija, šta mu u školu, ona sama ostaje. Ne može ništa sama postići. Mi ćemo ići kod ovoga Neška, kod nekog Voje, ićemo i kod ovi, što su izjavu dali, komandu. Sve ćemo ići da vidimo, da hoćemo da saznamo gdje su i šta su. Nakon ulaska vojske Republike Srpske u Srebrenicu, ja sam sa konvojom izbjeglica koji je bio sastavljen od civila i vojnika krenuo u pravcu Tuzle preko područja opštine Zvornik. Kretali smo se najčešće noću i po grupama i grupicama, ne znam ni tačno koliko dana i noći. Devetog jula smo sjeli i rekli smo šta ćemo. Rekli smo, dogovorili smo se da Dika sa Nerminom i Indirom ide u Potčare, a da ja i Almir idemo preko šume. U 12 sati noći smo bili na Buljemu, ja i moj Almir sa ostalom vojskom, sa ostalim civilima, da bi ujutro oko 8 sati krenuli stazom. Plašio se, držao sam ga ja sve za ruku do jednog potoka. Prije potoka na jedno 10 metara u jednoj paprati vidjeli smo 4 mrtvi naši. On se nekako trgao iz moje ruke i pobjegao, ali otišao je naprijed. Sam išao 1 kilometar, 2 za njim, nisam ga stigao. Stigao sam u mene komšiju jednog i pitam ga, otišao mi Almir, oteo se od mene, otišao je naprijed, kada je rekao, ne znam da li je prošao, da li nije. Kada je krenuli smo, kaže, išli smo nekoliko, kaže, ne znam, ni ja, ukrenuo se kao u tebe sina nema. Almira. I kada ni više ga ja vidio nisam, kada ni znam više šta. Počela je granatiranje. Sa svih strana ne zna se više, mi smo polegali, mrtvi padaju po nama, jedan preko drugog. Ja sam skočio jedan paprat, tu sam, zanimljivo me šta ja znam, valjda vetrovi. Tu sam zaspao, ništa više nisam znao do ujutro kad sam se probudio ujutro. Ja sam izađem za mi paprat, ajde da ću koga prepoznati, u meni dijete šta ja znam, nisam prepoznao. Da li ste vi vidjeli ovu četvorcu ljudi? Sad da li ste? Vidjeli ovu četvorcu ljudi kad su bili u kasarni? Da, vidio sam. U momentu kad sam ja dolazio od kuće sa slobodnih dana, to je bilo. Šta se desilo s njima četvorcom? Pa ne znam, po mom saznanju bi trebalo su u sabirni centar, mislim. Koji sabirni centar? Pa gdje su on dolu upućivali? Nije u našoj nadležnosti o tome. Morali ste znati gdje su ih odveli? Pa kako ću ja znati? Naše je bilo tu da neko je doveo i da se uzmu izjave od njih. Znači kolega uzeo izjave od njih. A o tome, o bezbjednosti tih ljudi, zato vam kažem, najbolje će vam reći onaj čovjek koji je doveo i koji ih odveo. A ko je to? Pa Jeremić, Nebojša, kod njega su bili. Ja kad sam se vratio s ovih kucanih izjava, nije ih više bilo tu. On proforio naske sve u Potočare dole i predao četnicima. Mi smo navalili sve to navalilo prema autobusima da bi samo išlo prema Tuzli. Tu je bila barikada preko ceste.
i pušta grupu samo jedno 150 do 200. Kako more na autobuze posjedati. Ili na kamiona. Nakon 10 metara, 15, druga barikada koja odvaja samo ljude od žena i djece. Mene je odvojili od moje unučadi, moje snaje, moje ćerke, mene su odvojili u jednu kuću. I kad sam bio u toj kući, muškarci dolazili su, dogolni, puna kuća. Kad se napunila kuća, onda su naske, hajte, kaže, sjedajte, idete u Bratnac. Nešto, kaže, malo da se ispitate samo. Odmah počeše tući, udarati. Ja vidim, nema selameta, nikaka dobra, nikaka. Nije bitno je li dan ili je noć. To se udara, to se ubija. Nikoga nema da zaštiti. Niko. Tri i pol mjeseca smo se krili po šumi, nismo imali izbora. Prešli preko Drine za Srbiju, da tražimo spas, da bježimo. Ali su nas pohvatali. Vratili nas nazad u Bratunac polovorima. Tukli, ubijali, me cvarili. Da bi na kraju došlo do poći. Spavamo mi rano, tam je portir bio, kad neko oko kreveta viće Nerčo, ovako, još jedan bio Nermin. I oni sad spavali, moj Nermin i neki opet Nermin drugi, i oni spavali na jedno noć, ono, bila kreveta nasprat. I oni spavali zajedno, a ja smo tako manjdira. Hajde, kaže, Nermin, evo ti, kaže, pismo, kaže, ti pročitaj od babit. On hudu ustade i on indira. Ustada smo mi svi, ustade onaj narod. Ja opet ne vjerujem, hajde, eto ja tu, on sve čita onom pismu. Ništa mi ne piše za dijeta. Nisam smio pisati da on nije sa mnom, nisam smio spomenuti, znaš, da je se izgubio od mene. Ja sam pošao i rekao u pismu, znam tačno šta sam napisao. Dobro sam, zdravo sam, nemojte sekirati. Evo, Crveni krst sam se registrovao, a bio sam počeo napisati, ali nedostaje mi samo Almir. Samo sam Al napisao, pa sam skonto da mi neće pismo uručiti, to sam prekrižio i nisam to pisao. Najvjerojatnije iz kontakt treba, znam da je samo malo. Ja imam jednu od tih izjava koju je dao gospodin Đozić Fuad, koju ste vi potpisali. Njegova žena bi htjela da razgovara s vama i da možda kažete šta se desilo. Vjenčali smo se predrade 91. 30. decembra. Tako da smo u braku živjeli prije rata samo 3 mjeseca. I to je sve bilo, se gužvalo. Živjeli smo u porodičnoj kući kod svekra i svekrvi. Imali smo pola kući posle svoje. Posle rodila jednu djevojčicu 93. drugu 94. 95. došla. Posljednji put se vidjeli, možda prije došao tražiti. Od mene imam jednu dječju pelenu, da je jedan komšija naš ranjen. Dala mu jednu dječju pelenu, otišu. Možda 5 minuta u hodnik, samo legu da se odmori onako u obući, dole kod mojih u stanu. I otišu i nikad više. Ja sam se bila vratila kuću ujutru. Rekao da ponesi malo hrane. Šta ja znam, zakli se tu zadržati. Međutim, kad sam se vratila kuće, njega sam našla
pred kućom sjedi. On je meni rekao, mama, što si išla sad? A već dol gori, već došlo do kuće, one pšenice se nisu bile požele. Što si kada išla, šta ćeš sad, zapaćeš? I ušla sam u kuću, nešto sam malo uzela, tu je bilo puno još naroda, muškaraca bilo. I tu sam sa njim sve to zadnji put vidjela. On je me rekao, mama, hajde, nemoj se skirati. Ti ideš njima u ruke, ja ću ako Bog da prijeći. Nikad više. 10 godina nikad. Porečka. Dobar dan, oprosti, ja bih trebao gospodina Nebojšu Jeremiću. Samo malo. Molim. Dobar dan, ja bih trebao gospodina Nebojšu Jeremića. Kaži. Mi pravimo dokumentarni film o 4 Bošnjaka koji su preživjeli streljanje u Branjevu i koji su nakon što su se sreli s jednom srpskom porodicom dovedeni u kasarnu standardu u Zvorniku, nakon čega im se gubi svaki trag. Mi imamo njihove izjave koje ste vi uzeli, gospodine Jeremiću, pa bih htjeli da razgovaramo s vama o tome i da, ako je moguće, da se vi susretnete sa porodicama koje traže tu 4 ljudi. Ko je to, izvinjam se? Ponavljam, moje ime Refik Hodžić iz producentske kuće XY Films. Mi pravimo dokumentarni film sa porodicama. Može s vama da se susretnim kad god hoćete, objasnit ću vam šta je u pitanju, koliko ja znam i šta sam ja, na koje okolnosti sam uzimao te izjave. Pričali su mi kako su ga 100% bili ubijeđeni da su ga vidjeli u Kravici da se predu. Kad sam tu čula, rekao, ma nema šanse u Kravici, koja je gotovo. Pa hajde onih prvi mjesec dana, vidjeli ga u žepi, moj Fuad, evo treba doći. Kad tu ispostavilo se posle da mi je bio djevir Mirsad. Evo ovdje ima ta izjava. Možete je pročitati. Njegov je potpis 100%. Prvo sam to htjela da se uvjerim, a ovo ostalo, oni su otkucali, mogli su oni pisati šta hoće i moru je pričati pod pritiskom, vjerovatno. Ali i ovome, kad sam pročitala njegove podatke, baš njegov datum rođenja, ime oca, ime majke, zanimanje, to je sve tačno, tu sam prvo provjerila, hajde da vidim, rekao, a ovo ostalo, kontam, oni mogu, evo, ja imam njegove potpise, 2 potpise njegova imam, što je 100% njegovo, jer ipak ovo je pisano u strahu i, evo njegov, recimo, potpis ovu, to je 1000%. Mene baš zanima, normalno da me zanima koji vas isto. Gdje su i ovi, sad što su uzimali izjavu? Nas interesuje šta se desilo nakon toga. Ne znam ja, gospodine, šta se desilo sa tim stvari. Kad smo pričali sa gospodinom Čedom Jovićem, on nam je rekao da bi vi morali znati, pošto ste... Čedo vam to rekao. On kaže da on ne zna ništa, apsolutno, nego da vi znate... To je Čedo sigurno tako nije mogu. Pa šta mislite, kako da znam ja? Ne znam ja vas pitam. Pa ne znam, zaista. Zna i Čedo isto toliko koliko i ja znam. Ako ćemo već tako. Ali ne znamo ništa ni jedan ni drugi. Alo, jel mogu dobiti Behru, molim vas?
Halo, ovdje Refik Hodžić, čuli smo se sinoć. Kako ste? Evo, dobro. Mi smo u ovom trenutku u Tuzli i krećemo, vozimo se tamo prema vama. Samo smo htjeli da se najavimo, znači da ćemo tu biti za nekih 20 minuta, koliko nam već treba. Eto, vidimo se za pola sata. Prijatno. Ko zna šta ona sad misli? Ovaj Kiverić, on je bio oženjen, jel da? Da. A onaj drugi Ivanović, što je... Nije. I ovaj sad, znači Kiverić, kod čije žene idemo, 3 djece su oni imali. Kiverić Saki. Ovu je on izjavu dao, znači, u policijskoj upravi. U Zvorniku. To je ta izjava. Teško jest, nema govora. Meni je bilo tako isto, šta ja, još dijete mi je 16 godina. Kad sam to počeo šta, moraš se suzdržati, ipak je to bolje ti da nešto sazna 10 godina, 12 godina, nije to malo, nisi znala ništa. Do ovog trenutka s ovim ljudima što su radili u tribunalu u Hagu, saznala se tu. Prije svega, zahvaljujući jednom momku što je bio 5. sa njima, sa ovom 4, koji je se, eto, igra slučaja, izgubio od njih. Šta ja znam, i on je prešao jedini. Ja sam se spasio, samo mogu da kažem, jedan što me spasio, Allah dragi. I melek koji ide uza čovjeka. To mogu da kažem. A koliko je metaka palo oko mene, kako bi se ja spasio? Ne mogu. Znači, čuvao me neko, nešta me čuvalo. Sigurno nešta čuvalo. Mene svezaše. Kako se povježe, tako izlazi na autobus odmah. Kad smo se pomoli ovako dozdo, čujem ja ovdje pucnjala. Rafali, čuju se. Ništa, autobusi dođoše dolne do ne pucnjave, autobusi stadoše. Kako stadoše, vrata se otvorše, četnici okolo sklopše. Izlazite, neće vas alija. Jebu mater nama. Onda tek vidim da nema života više, da računam života još na sekunde. Gleda me u njivi, crni se, leš, crni se. Tu je bilo ovako mrtvi leže. Ovako, sve tu vrstu. Sve su to vrste do na njive dole. Mi kad smo došli smo ovdje i išli smo između vrsta, prošli smo između mrtvije. Pa smo onda tek dopunjali, ozgon dopunjaju druge vrste. Druge vrste dopunjaju i odavle pucaju i tu ubijaju i dopunjaju, a ovo su dopunili vam. Mjesto pali, kaže lezi, ali u tom je rafal sasjek. I ja sam pao odmah, kod mene je bio jedan komšija, preko moje leđa pao i ja sam tako ležao, rafal kad je stao. Onda pita jedan, onaj koji je komandovao, vjerovatno, kaže ima li ko živ? Kod mene se javše dvojica i samo što priđe 2 metka, svak i gotovo. Voljela bi znati. Ako su vi pobili Džesu, šta si obželjala da si moj muž ukopao, da znao makar kosti Džesu, da znaju njegova djeca. Makar Džesu kosti, ako ništa drugo, šta će?
Mustafić Emin, sin Rifeta i majke Rukije, rođen 7.10.1969. godine u Drinjači. Opština Zvornik, vojni pripadnik. 280. istočni bosanski lake brigadi. Dao je dana 23.7.1995. godine sljedeću izjavu. Pa nakad je pala Srebrenica, nisam još u onaj kamp za Lanđana. Međutim, djeca su ošla, ovaj stariji mi sin i mlađi. Prekoši me još neki je bilo s njima. A mi smo ošli u kamp. Kad je bio mrak, ona se vratila. Nama tu u kamp, tu smo bili 3 dana i 3 noći. I mi smo izišli iz kampa, ovaj mi stariji sin i čovjek, a Mina nisam vidjela. On nije s nama izišao. A zemlja ništa nisam čula. Više ništa. Nikad ništa? Nikad. A nas pa sam ukapala od starih sina. 2004. ukapani. Nađen u Kamenici. Zvorničkoj. A čekam, još nis našla, da mi zajedno ništa. 28. januara smo se razmijenili u Sarajevu na aerodromu. A dobro, smo ostali 3 dana. Sam dali autobus za Tuzlu. A meto kad je izbio, ja sam njegova pitala, rekao Suljo, rekao, znaš, rekao išta, rekao za dijete, pa rekao šta ješ njego? U jednu ruku bilo im je recimo što sam ja došao. To je bilo i rado što ja znam, ali kad u jednu ruku pogledaš, nema Almira, onda im je još za njega teško što ja znam. Ja njemu kažem, ti meni reci ako znaš da je nešto o njemu. Ja volim ti meni reci, ja moram znati tu neku sudbinu njegovu. Ja to moram znati. Nisu vodio računa o njemu, nisu gledao za sebe. Pa to je 15.000 ljudi, nije znao niko ni za koga. Ti ne vereš, sam njega 2 kilometra gonio kad se oteo iz moje ruke. Ne vereš stići. Ja to nikad to moje dijete ne mogu što se kaže, to mi je najmiliji, oni su mu uzeli. On je meni na minute rastao, on je meni na minute bio mi, se rastuću, popravio se. Učio dobro školu, klanjao mi svaki vakat. Ma ja ne znam da nakon more biti dijete. Kako sam ja prevelaka iz Podčara. 2. Lako je prevesti 2 kad su te pustili. Ja sam imao neke nesuglasica sa ženom, pa sam se rastavio, šta ja znam. Sad, bavim se ničim, na birovu sam, ali imam s jednim komšijom, idemo malo ušunim drva, dotiramo malo nešto prodavamo, tako preživljavamo, eto. Dođeš umar upati, nekad platimo kaznu. Možda mjesecu, 2 dana jedno upati. Nekad nas ne piše, nekad damo 50 maraka. Najgore je što se nema kući. Desno gore, tu je moje imanje. Te kuće su mi brata i oca. Pravo tamo brdo, šuma. Ima ravan, jedna je igralište bilo gdje se djeca omladna sakupljala i igrali fudbal. I sad oni nekad pobjegnu od mene, ne javi se meni, Almir i Nermin, ali trebaju mi nešto da mi nešto urade, da me poslušaju. Ja znam da su oni tamo. Ja izađem u ovo, samo zvižnem, oni čuju, znaju da sam ja, obojica dolazi. Šta treba ovo, to oni mene uradi, kasnije možemo li ići, može. Onda slušao me pravo, nema govora.
Znači ulazna vrata su ovdje, ulaziš, tu je vodnik, znači tu vodnik, tamo je kupatilo, desna soba, ovdje je bio dnevni boravak Niša, ponovo tamo soba bila, sad nema ništa. 88. uselio u nju, radio i uselio tek. I sam 3 godine živio u nju, 4 do rata. Selam alejkum. Dobre. Dobre, kako si ti? Živi se? Dobro. Živi si? Ura. Evo da. Maša. Momci, kako ste? Šta radiš? Evo, dobro. O, gdje je Bradolja? Šta ima Bradolja? Dobro. Super, kako ti? Evo, dobro. Maša. No, zimi. Nije danas. Dobili smo izjave. To je samo lično potpisao. Almir? Ja. Pa gdje je viđen zadnji put? Gdje je to bilo? U Zvorniku u kasarni je dao izjavu, tu je se potpisao. Tu je vjerovatno i... Sad ćemo ići dalje, ićemo kod ti Srba. Šta ćeš, eto, može. Nije on sam. Znaš šta smo mi u logor proživjeli. Ali eto, sudbina opet da ostanemo mi živi. Hvala Bogu. Nismo ništa, kad vidiš na televiziji šta su ljudi proživjeli i ljudi su pobjegli, vidio se sa strijeljanja, gdje je strijeljano po 300-400 ljudi, uspjeli da preživi. Ali ima Boga, ima dokaz. Hvala Bogu da se ne može sakriti ništa. Sad se ja pripremam za bijeg. Kad ja pogleda, dvojica se uvlače po dnu te njive gdje sam ja planirao. Oni se uvukoše dole, ja samo kako sam skočio, Allahu ekber, skočio na noge. Ja sam išao i srećom ja dole sleća, sagnem se brze dole, uvučem se u trnje, niko se ne javi ni otkle, niko me ne viđe. Zavučem se, kad ja pogledam još dvojica za menom puze, uvukoše se i oni u to trnje. Kad se patrola opet pomalo. Ljude su hodale. Dade Bog, u tome se i unoća. Njih je bilo 4. I dok smo bili u onom trnju, dok smo ležali, pitam jednoga odakle si ti, kaže ja sam iz Jagonje. Kad smo došli ovako u šumu, ništa ja ne vidim, to ono kažu prst u oko, ama ne vidim i gotovo. Ovi mlađi svi od mene. Ja vidim da ne mogu s njima, a ja ti onda kažem polako, čekajte me. Jok, da li oni ne čuju, da li neće da me čekaju, puca jedno granje, znaš, ko bježi, ko straje to, kad se radi o životima. Jeste li se bojali, je li vam bilo krivo što niste uspjeli da ih stignete, je li vam bilo krivo što su vas ostavili? Pa malo jest, ali i nije, jer znam strah je strah, svako čuva života i bježi da spasi život. Jer mnogi tada je bivalo, kako je bivalo, to ono kažu, brat brata izgubi. A jeste li mislili da bi lakše preživjeli da ste ostali s njima ili... Pa volio sam s njima, znaš, u društvu. Ali možda sam ošao s njima, možda ne preživio ni ja. Eto. Oni jesu dovedeni u standard, ali ja sam uzimao izjavu na te okolnosti, nisu čuvali neki Srbi iz Lokanja dole, pa sam morao da pišem neku prijavu protiv tih Srba zbog toga, zato što su oni kao pomagali neprijateljskoj vojsci, pa sam na te okolnosti uzimao od njih izjavu kao prilog te prijave protiv ovih Srba. Eto, to je to bilo.
Ićemo i tom Srbinu, Nešku, kako mu ime. Prvo bi se i zahvalio kad je stio pomoći tom mom djetu i ostalim sa njih koji su bili. Boji se za svoju djecu sutra, šta će biti s njih, zbog toga neće pred kameru da izađe čovjek. Mi ćemo ovdje ljudi, a vi nas sačekajte u šepku. Vi ovdje morate izaći, mi ćemo ovdje skrenuti lijevo, a vi se snađite. Pa se vidimo onda za 1-2 sata, ja mislim. Neće nam trebati više, jel? Ne treba. 1-2 sata. Okej? Nastavili smo put preko livada i šuma. Kada smo došli do jednog voćnjaka gdje smo brali jabuke i na taj način se prehranjivali, je naišlo jedno lice srpske nacionalnosti, koje je rekla se zove Neško i što je ponudio da će nam pomoći da pređemo preko srpskih linija do Teočaka. Čim nas je vidio, rekao nam da nas neće prijaviti, ali da mi ćutimo i da ne spominjemo njegovo ime ako budemo uhvaćeni. Sjeli smo iz nju rakiju, počeo je pričati, pitao sam ga za moje dijete kako su ga našli. On je mislio da su odavali neki mještani, dok nije sjeo sa njima da popriča. Kada su oni njemu rekli da su iz Srebrenice i ovu ono, pa i odveo u taj potok neki dol. I oni nisu znali, recimo da su oni bili tu na banji na seljanju. I to nisu imali pojma. Neško nam je dao hranu da jedemo, pantalone i košulju. Upozorio nas da ne izlazimo iz potoka gdje smo već prethodne noći noćili. Nakon toga Neško je otišao, ali je došao njegov sin. Mi smo krenuli pravcem kod nam je rekao Neškov sin, ali smo izgleda u putu zalutali. Kad je prepoznao valjda meni, rekao jesi ti otac od onog jednog, jesam, rekao od onog najmlađeg. Kad je njega znam, kad njemu sam odjeću dao, on je došao ga i go i bos. Njega sam kad je i obuko i sve. Ja nisam mogao, ja sam proplakao i onda ostavio sam sina ovoga Nermina razgovarati sa njim. Šta ono kaže? Svaki dan se sjetim onog dječka što sam ga obuko i nahranio i zaplaćio. Preplašen je gore, recimo ja što se traži istinu za svoje dijete, on je gore uplašen. Kaže, komšije ne gledaju u nj. U tog Slobodana i oca njegovu, u djecu njihovu. Pomagali ste neprijateljima, ovo ono, spasli ste njih, šta ja znam. U tom selu eto žive, ali za njega su neprijatelji. Kad je vidiš da stvarno su nas svi pratili. I nas i tog Slobodana. Ko se krećemo i šta ispituju, šta ja znam, komšija jedan izađe, šta ćete vi ovdje, mi smo nešto rekli. A upravo je on, šta ćeš, on mora živjeti tu, sa svojom 4 djece, volan, da to težak je život njegov. Pretpostavljali smo da se radi o srpskom selu gdje smo se predali kod nekog čovjeka Boje. Odatle smo sva 4 dovedeni u mjesto Ugljevik gdje smo ispitani, a nakon toga smo u pratnji policije dovedeni u pritvor kasarne u Zvornik. Ja ću doći u Zvornik najvjerovatnije sutra. Kad bi došli? Pa ne znam, recimo tamo negdje oko povodne je oko 1. Jel to vama odgovara? Pa dobro, ajde izaću. Volio bi to bude od pola 12 do 12, pošto sad imam pauzu, ne znam mogu li izlaziti iz posla i tako, ako bude kakav frka na poslu, pa me pritegnu da nešto radim, neću moći izaći. Evo se raditi, koju je to tvoje? Nema papira, nema niko. Stignu na nas.
Dobar dan. Ja sam Refik Hođić, tu sam po dogovoru. Molim? A vidite? Da. Neću ja da ovo iz kamerama, nikakvim. Mi imamo... Nemojte, ne smijem, ne smijem to. Guraj to, ajde, jebote. Digli ste na zvona, to čovjek dao izjavu, šta? Sudije dolaze u svojstvu svjedoka, nemojte molim. Jesu. Stvarno ste čudni. Ovo je žena Fuada Đozića, ovo je brat i otac Almira Halilovića, on je imao 16 godina. Dobro. Ako možda da stane da ne stojimo na ulici, nego samo da se povučemo. Hajde, mi god očite, ja ću vam reći sve što znam, ja sam jednom i rekao to i tako. Već 9 mjeseci pokušavamo da otkrijemo šta se s njima četvorcom desilo. Zadnji pisani trag njih živi je izjave koje ste vi uzeli. Jasno. Mislim, mi imamo apsolutno... Znate što sam ja uzeo od njih te izjave? To je, znate kada je to bilo, 95. godine kasnije, i ja sam od njih uzeo izjave jer su njih neki Srbi u Lokanju na granici tamo na liniji čuvali da bi im pomogli. Sad, kad su oni dovedeni tu u standard, ne znam koji je doveo pravo da vam kaže, meni je rečeno da uzmem izjave od tih muslimana, bošnjaka, kako hoćete, da bi se kaznili ti Srbi. Da bi se kaznili Srbi jer su kao pomagali protivničkoj vojsci. Kakva je to vojska dijete od 16 godina? Pa dobro, ne znam, sad nisam ja nikoga dječko dirao, nisam ja nikoga ni pipnuo, nisam ja nikoga, ja pročita izjavu tu, ja sam, ako hoćete, ja mislim... Ali morate znati neki stvari. Ne znam, časna riječ. Ne znam. Molim, Drago Nikolu, četoga u Hagu. A koji ih je doveo, koji ih je odveo? Ne znam, to je haos bio. Samo da vam kažem, evo, i bilo bi možda dobro da se suočimo. Juče, kad sam ja to imam snimljeno, kad sam pričao sa Čedom Jovićem, kad sam njega pitao gdje su ti ljudi odvedeni, on je meni rekao da pitam vas, on je rekao, upravo to. Ja ću vam pustiti taj snimak kako hoćete, gdje on kaže, Nebojša Jeremić ih je doveo i odveo. Nije tačno. Kaže, ja sam ih našao kako piju kafu u toj kancelariji. A nemojte ljudi tako, nisam ja ni odveo nikoga ni doveo. Nemojte tako. Ako znate da rekao. Ne znam majke, a majka mi umrla, eto. Ne znam majke. A sve što sam rekao sam kao svjedok, dolazile su tu sudije, možete provjeriti, to je bilo 10. januara. Dolazile su sudije iz Haškog tribunala, mene su uzmali kao svjedoka, vjerovatno zbog tog Drage Pandurevića, vi znate ko su ti bili, i ja sam isto da te okolnosti sa njima pričao. Ja nisam nikoga ni dovodio, ni odvodio, ja sam samo uzeo izjave da bi se ti Srbi kasnije kaznili, jer su oni kao pomagali neprijateljskoj vojsci i da se njima izrekne kazna zatvora na te okolnosti, ako razumijete šta pričam. Šta se dešava s njima? Ne znam. Zaista ne znam. Ako vjeruješ, ne znam. Ako ste vi uzmeli izjave vezano za njih dvojicu, kako ne znate šta se s njima dogodilo? Ne znam, ništa, ja nisam ni o čemu odlučivao, ja sam bio vojnik. Ja razumijem to. Pa ljudi, ako vjerujete, ne znam. Slušajte, ja razumijem. Ali slušajte, samo da vam kažem, razumite ovu situaciju. Dobro, pa šta ću ja sad, 11 godina oni pokušavaju da nađu svoje. Uzeo izjavu, neš da kažeš, podešimo tu tebi. Odnesite ljudi, šta god hoćete. Odnesite šta god hoćete. Postavno bilo ako imate vi dijete 16 godina, da sam ja uzeo izjavu od vašeg dijete. Ja bih rekao šta je sa njim. Ne znam. Ja bih rekao. Pa ne znam. Kad znam da su ubijeni. Ali gdje i kako i šta? Dobro, pa zato smo došli, nismo da se svađamo. Pa nisam vam ni rekao da se svađamo, zaista ne znam sve što sam rekao sam izjave se, da sam uzmo izjave na druge okolnosti, a ne rad njih nisam nikog. Ali zar ne mislite da je malo nenormalno da vi, nisu oni pali s neba tu? Nisu oni pali s neba tu. Vi ste, nevjerovatno je da su oni vas doveli, vi uzeli izjave, a da ništa oko sebe niste vidjeli i ne znate ništa. Ništa. Ali zar to nije nemoguće? Otišlo vas iz kancelarije i niko ih nije odveo, jel? Ne znam. Ne znaš? Ne znam.
sami izašli. Ništa ne znaš. Pa to je strašno. Ali mislim, ne osjećate vi neku ljudsku potrebu da kažete njima makar koji ih je odveo, pa da mi idemo dalje. Ne znam ništa, haos je to bio. Popivat ćeš na sudu, sigurno. Nema problema, ja sam dao izjave za sud, eto, ja zaista više ne znam, eto, prijateljski vam kažem, ne znam. Ovo si izjave na sudu, za druge, da ćemo mi podnijeti. To podnesemo. Ja ću se osjećati slobodnim da kada mi dođemo u Zvornik, da razgovaramo sa gospodinom Jeremićem, da dođemo da i vas vidimo. Pa dobro, nije problem. Znate gdje sam, pa što kaže ovaj. Okej. Eto. Dobar dan. Ja bih trebao gospodine Čedu Jovića, on je u gruntovnici. Broj 2. Dobar dan. Kako ste? Moj ime Refik Kočić, Čedu Jovića. Izašao je jako, nešto začekaj. Nema? Sad kako mislite nema, ja sam dogovorio s njim da se nađemo ovdje. Slušajte, ja znam da je on tu, nije to problem, ali ako možete vi, ma dobro, nema problema, ja sam se čuo, ali ako možete vi njemu prenijeti da sam ja sad razgovarao sa gospodinom Jeremićem, on će znati ko je to i da je njemu baš u interesu da... Jović je na polovu. Ne, ja sam se čuo jučer s njim kad sam dogovorio ovaj razgovor, zato kažem, evo ja ću izaći, vi se čujte s njim ili u stvari odite vidite, pa znam odite ga vidite tamo u prostoriji, ali recite da sam ja samo prenesete, govorio sa gospodinom Nebojšom Jeremićem i da je u njegovom interesu da razgovaram. Danas neće biti. Dobar dan. Čedo Jović. Jeste vi? Gdje? U Zvorniku. Pa ja sam sad iz Zvornika, on mi rekao da je on bolestan, da je kod kuće. Bio je kuć prošao, ne kaže. Jel? Sad ćemo, što vi kažete? Onda da probam još jednom nazad. Isključio je telefon. Evo sam vidio. Isključio je telefon. Jučer je do sastavno Čede i taj Jeremić. Dogovorili se šta će i kako će vidjeti da neće da pričamo. Ovaj se krije, ovaj neće priča, neće ništa. Znaš šta ja mislim? Ja mislim da mi njega nećemo vidjeti. Evo isključio i telefon odmah. Šta ti kažeš? Okej. Ništa, hajmo onda, hajde se. Najgore je što moraš kriti istinu. Istinu kriješ, a zla djela koja su radio, to se širi, znaš. On je car, on je sve na svijetu, on ide širom, znaš. Ovi koji je neko dobro uradio, on se krije, on je sad manji od onog makovog zrna, vola. To jedino kod nas ovdje ima. U svojoj izjavi više nema šta da dodam. Ista mi je glasno pročitana i priznajem je kao svoj izgad, što potvrđujem i svojim ručnim potpisom. Izjavu dao Halilović Almir. Gdje si, dragi? Živa željo moja.
sam te željom zaželila. Pa mi željno srce ispucalo. Baš ko zemlja ljeti od sunašca. Baš ko zemlja ljeti od sunašca. Bog će dati, pa će kiša pasti. Zemlja će se zemljom sastaviti. A ja s tobom nikad do vijeka. A ja s tobom nikad do vijeka. I pušta grupu samo jedno 150 do 200. Kako more na autobuse posjedati. Ili na kamiona. Nakon 10 metara, 15, druga barikada koja odvaja samo ljude od žena i djece. Mene je odvojili od moje unučadi, moje snaje, moje šerke, mene su odvojili u jednu kuću. I kad sam bio u toj kući, muškarci dolazili su, dogolni, puna kuća. Kad se napunila kuća, onda su naske, hajte, kaže, sjedajte, idete u Bratnicu. Nešto, kaže, malo da se ispitate samo. Odmah počeše tući, udarati. Ja vidim, nema selameta, nikaka dobra, nikaka. Nije bitno je li dan ili je noć. To se udara, to se ubija. Nikoga nema da zaštiti. Niko. Tri i pol mjeseca smo se krili po šumi, nismo imali izbora. Prešli preko Drini za Srbiju. Da tražimo spas, da bježimo. Ali su nas pohvatali. Vratili nas nazad u Bratunac, polovorima. Tukli, ubijali, mrcvarili. Da bi na kraju došlo do poći. Spavamo mi rano, tam je portir bio, kad neko
kreveta vići Nerčo, Nerčevako, još jedan bio Nermin. I oni sad spavali, moj Nermin i neki opet Nermin drugi, i oni spavali na jedno noć, ono bila kreveta nasprat. I oni spavali zajedno, a ja smo tako majndira. Hajde, kaže, Nermin, evo ti, kaže, pismo, kaže, ti pročitaj od babi. On hudu ustade i on indira. Ustada smo mi svi, ustade onaj narod. Ja opet ne vjerujem, hajde, eto ja tu, on sve čita onom pismu. Ništa mi ne piše za dijeta. Nisam smio pisati da on nije sa mnom, nisam smio spomenuti, znao da je se izgubio od mene. Ja sam pošao i rekao u pismu, znam tačno šta sam napisao. Dobro sam, zdravo sam, nemojte sekirati. Evo, Crveni krst sam se registrovao, a bio sam počeo napisati Ali, nedostaje mi samo Almir. Samo sam Al napisao, pa sam skonto da mi neće pismo uručiti, to sam prekrižio i nisam to pisao. Najvjerojatnije iz kontog šta ja znam da je samo malo. Ja imam jednu od tih izjava koju je dao gospodin Đozić Fuad, koju ste vi potpisali. Njegova žena bi htjela da razgovara s vama i da možda kažete šta se desilo. Vjenčali smo se predrade 91. i 30. decembra. Tako da smo u braku živjeli prije rata samo 3 mjeseca. I to je sve bilo, se gužvalo. Živjeli smo na porodičnoj kući kod svekra i svekrvi. Imali smo pola kući posle svoje. Posle rodila jednu djevojčicu 93. drugu 94. 95. došla. Posljednji put se vidjeli, možda prije došao tražiti. Od mene imam jednu dječju pelenu, da je jedan komšija naš ranjen. Dala mu jednu dječju pelenu, otišao. Možda 5 minuta u hodnik, samo legu da se odmori onako u obući, dole kod mojih u stanu. I otišao i nikad više. Ja sam se bila vratila kuću ujutru. Rekao da ponesi malo hrane. Šta ja znam, zakli se tu zadržati. Međutim, kad sam se vratila kuće, njega sam našla, pred kućom sjedi. On je meni rekao, mama, što si išla sad? Ja već dol gori, već došla do kuće, pšenice se nisu bile požele. Što si ja išla, šta ćeš sad, zapašćeš? I ušla sam u kuću, nešto sam malo uzela, tu je bilo puno još naroda, muška. Ti su isto koji mene svi. Ja, to će najviše pogoditi sigurno. Izjave te njihove imaju baš u bratati Fuada ovdje, sad ćemo mi tu. Evo imaju od ovog Neška. Evo ima i od bratati Fuada. To su izjave koje su oni dali. A dakle, njegov potpis ti vidi. Ja. Mirsade, mi imamo namjeru posjetiti sve ove Srbe. Ako si voljan, moraš sa nama. Sad nije meni problem, nije to da nisam voljan. Nego ne mogu ja puno hodam, sad malac ode u Ilija, šta mu u školu, ona sama ostaje. Ne može ništa sama postići.
Mi ćemo ići kod ovoga Neška, kod nekog Voje, ićemo i kod ovi što su izjavu dali, komandu. Sve ćemo ići da vidimo, da hoćemo da saznamo gdje su i šta su. Nakon ulaska vojske Republike Srpske u Srebrenicu, ja sam sa konvojem izbjeglica koji je bio sastavljen od civila i vojnika krenuo u pravcu Tuzle preko područja opštine Zvornik. Kretali smo se najčešće noću i po grupama i grupicama, ne znam ni tačno koliko dana i noći. Devetog jula smo sjeli i rekli smo šta ćemo. Rekli smo, dogovorili smo se da Dika sa Nerminom i Indirom ide u Potčare, a da ja i Almir idemo preko šume. U 12 sati noći smo bili na Boljemu, ja i moj Almir sa ostalom vojskom, sa ostalim civilima, da bi ujutro oko 8 sati krenuli stazom. Plašio se, držao sam ga ja sve za ruku do jednog potoka. Prije potoka na jedno 10 metara, jedno pa prati, vidjeli smo 4 mrtvi naši. On se nekako trgao iz moje ruke i pobjegao, ali otišao je naprijed. Sam išao 1 kilometar, 2 za njim, nisam ga stigao. Stigao sam u mene komšiju jednog i pitam ga, otišao mi Almir, oteo se od mene, otišao je naprijed, kada je rekao, ne znam da li je prošao, da li nije. Kada je krenuli smo, kaže, išli smo nekoliko, kaže, ne znam, ni ja, ukrenuo se kao u tebi sina nema. Almira. Kada ni više ga ja vidio nisam, kada ni znao više šta. Počelo je granatiranje. Sa svih strana ne zna se više, mi smo polijegali, mrtvi padaju po nama, jedan preko drugog. Ja sam skočio jedan paprat, tu sam zanio me šta ja znam, valjda i vetrovi. Tu sam zaspao, ništa više nisam znao do ujutro kad sam se probudio ujutro. Ja sam izađem za mi paprat, ajde da ću koga prepoznati, u meni dijete šta ja znam, nisam prepoznao. Da li ste vi vidjeli ovu četvorcu ljudi? Šta, da li ste? Vidjeli ovu četvorcu ljudi kad su bili u kasarni? Da, vidio sam. U momentu kad sam ja dolazio od kuće sa slobodnih dana, to je bilo. Šta se desilo s njima četvorcom? Pa ne znam, po mom saznanju bi trebalo su u sabirni centar, mislim. Koji sabirni centar? Pa gdje su on dolu upućivali? Nije u našoj nadležnosti o tome. Morali ste znati gdje su ih odveli? Pa kako ću ja znati? Naše je bilo tu da neko je doveo i da se uzmu izjave od njih. Znači kolega uzeo izjave od njih. A o tome, o bezbednosti tih ljudi, zato vam kaže, najbolje će vam reći onaj čovjek koji je doveo i koji ih odveo. A ko je to? Pa Jeremić, Nebojša, kod njega su bili. Ja kad sam se vratio s ovih kucanih izjava, nije ih više bilo tu. Umprofor je naske sve u Potočare dole i predao četnicima. Mi smo navalili sve to je navalilo prema autobusima da bi samo išlo prema Tuzli. Tu je bila barikada preko ceste. Koraca bilo. I tu sam sa njim sve to zadnji put vidjela. On je me rekao, mama, hajde, nemoj se skirati. Ti ideš njima u ruke. Ja ću ako Bog da prijeći. Nikad više. 10 godina nikad. Porečka. Dobar dan, oprosti, ja bih trebao gospodine Nebojšu Jeremiću. Samo malo. Molim. Dobar dan, ja bih trebao gospodine Nebojšu Jeremića. Kaži.
Mi pravimo dokumentarni film o četvorci Bošnjaka koji su preživjeli streljanje u Branjevu i koji su nakon što su se sreli s jednom srpskom porodicom dovedeni u kasarnu Standard u Zvorniku, nakon čega im se gubi svaki trag. Mi imamo njihove izjave koje ste vi uzeli, gospodine Jeremiću, pa bih htjeli da razgovaramo s vama o tome i da, ako je moguće, da se vi susretnete sa porodicama koje traže tu četvorcu ljudi. Ko je to, izvinjam se? Ponavljam, moje ime Refik Hodžić iz producentske kuće XY Films. Mi pravimo dokumentarni film sa porodicama. Može s vama da se susretnim kad god hoćete, objasnit ću vam šta je u pitanju, koliko ja znam i šta sam ja, na koje okolnosti sam uzimao te izjave. Pričali su mi kako su ga 100% bili ubijeđeni da su ga vidjeli u Kravici da se predu. Kad sam tu čula, rekao, ma nije imao šanse u Kravici, koja je gotovo. Pa hajde onih prvi mjesec dana, vidjeli ga u žepi, moj Fuad, evo treba doći. Kad tu ispostavilo se posle da mi je bio djevi Mirsad. Evo ovdje ima ta izjava. Možete pročitati. Njegov je potpis 100%. Prvo sam to htjela da se uvjerim, a ovo ostalo, oni su otkucali, mogli su oni pisati šta hoće i morao je pričati pod pritiskom, vjerovatno. Ali i ovo me, kad sam pročitala njegove podatke, baš njegov datum rođenja, ime oca, ime majke, zanimanje, to je sve tačno, tu sam prvo provjerila, hajde da vidim, rekao, a ovo ostalo kontam, oni mogu, evo, ja imam njegove potpise, 2 potpise njegova imam, što je 100% njegovo, jer ipak ovo je pisano u strahu i, evo njegov, recimo, potpis ovu, to je 1000%. Mene baš zanima, normalno da me zanima koji vas isto. Gdje su i ovi, sad što su uzimali izjavu? Nas interesuje šta se desilo nakon... A ne znam ja, gospodine, šta se desilo sa tim stvarima. Kad smo pričali sa gospodinom Čedom Jovićem, on nam je rekao da bi vi morali znati, pošto ste... Čedo vam to rekao. On kaže da on ne zna ništa, apsolutno, nego da vi znate... To je Čedo sigurno tako nije mogu. Pa šta mislite, kako da znam ja? Ne znam ja vas pitam. Pa ne znam, zaista. Potpisalo vizija. Zna i Čedo isto toliko koliko i ja znam. Ako ćemo već tako. Ali ne znamo ništa ni jedan ni drugi. Halo, jel mogu dobiti Behru, molim vas? Halo, ovdje Refik Hodžić, čuli smo se sinoć. Kako ste? Evo, dobro. Mi smo u ovom trenutku u Tuzli i krećemo, vozimo se tamo prema vama. Samo smo htjeli da se najavimo, znači da ćemo tu biti za nekih 20 minuta, koliko nam već treba. Eto, vidimo se za pola sata. Prijatno. Ko zna šta ona sad misli? Ovaj Kiverić, on je bio oženjen, jel da? Da. A onaj drugi Ivanović, što je... Nije. I ovaj sad, znači Kiverić, kod čije žene idemo, 3 djece su oni imali.
je bilo djece od 14 godina do 80. To je sigurno 100%. Jer sam očevidac, ja sam gledao. Izađite, koliko vas ima, kaže 14 godina i 15, izađite. Izađuš ovako, postrojiše se njih, znači bilo jedno 80 ili 120. Te djece, te omladnje, njih su izveli, ali nisam čuo da je neki bio tu, da je došao, da je pričao, da su ih puhćali. Jok, nema. Pobjeno. Kad kaže čovjek, nije čovjek, zločinac. Ma daj ti, kaže, njega vamo. Za 2-3 godine, kaže, on je Ali, vojnik. Daj ti, kaže, njega vamo. Vojna pošta 7469, Zvornik, Vojna policija, 23.7.1995. godine. Halilović Almir, sin Sulje i majke Dike, rođen 25.8.1980. u selu Bajramović, opština Srebrenica. Dao je dana 23.7.1995. godine sljedeću izjavu. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Je li gruntovnica? Jeste, izvolite. Ja bi trebao gospodina Čedu Jovića. Ja sam, izvolite. Dobar dan. Moje ime Refik Hodžić. Ja vas zovem iz producentske kuće XY Films iz Sarajeva. Dobar. I htio bi da porazgovaram s vama. Mi pravimo jedan dokumentarni film o četvorici Bošnjaka iz Srebrenice, koji su u julu 95. preživjeli streljanje u Branjevu. Međutim, bili su uhvaćeni i dovedeni u kasarnu Standard, gdje su dali izjave između ostalih i vama kao tadašnjem pripadnik vojne policije. Evo samo da vam ja kažem, znači ukratko, evo ovako, što se tiče te izjave, gdje ima moj potpis, tu je nastala greška, to je 100%. A vezano otkud ta greška, ja sam već dao svoju izjavu kod nadležnih organa. Znači, to je radio moj kolega. Znači, možete napisati Slobodno Jeremić Nebojša, on je uzmao izjave od sve četvorice. Ali tu ima i vaš potpis. Pa potpis ima potpis, tačno je. A otkud vaš potpis? Pa zato vam i kažem otkud, zato vam i govorim, ona osoba koja je kucala u štabnoj kancelariji je upisala lice ono koje je donijelo njoj izjave, a ne one koje je uzimao. Ovo je dokument od 23. jula koji je izjava vašeg sina. Ovdje možete vidjeti njegov potpis. Iako mi mislimo da je on bio natjeran da kaže dosta toga od toga što tu piše, ali koja nam daje neki trag o tome gdje je on u stvari zadnji put, zašto se zna, boravio. Pa eto sad, kad smo saznali ovu, došlo do informacija zadnjih, šta je sa njim, kako je uz pomoć dobrih ljudi, ja i u mene sin ćemo obavezno ići. Da vidimo dalje šta je bilo, ako se mogli saznati. Ja znam da on nije živ, ali hoću da znam bar dokle i šta je njegova bilo i gdje su ni bar njegove koste. Tačno je 10 sati. Ja sam ga pitao preko telefona da li znaju jesu ništa čuli. Njegova supruga mi reče, kada znamo, čuli smo neke informacije, sad da li oni znaju, ali ne vjerujem da oni znaju, recimo, da imaju tolike informacije kao što mi sada imamo. Biće im teško kad pogotovo vide izjave što brat me. Ovu je on izjavu dao, znači, u policijskoj upravi. U Zvorniku. To je ta izjava.
Teško jest, nema govora. Meni je bilo tako isto, šta ja, još dijete mi je 16 godina. Kad sam to počeo šta, moraš se suzdržati, ipak je to bolje ti da nešto saznaš 10 godina, 12 godina, nije to malo, nisi znala ništa. Do ovog trenutka s ovim ljudima što su radili u tribunalu u Hagu, saznala se tu. Prije svega, zahvaljujući jednom momku što je bio 5. sa njima, sa ovom četvoricom, koji je se, eto, igra slučaja, izgubio od njih. Šta ja znam, i on je prešao jedini. Ja sam se spasio, samo mogu da kažem, jedan što me spasio, Allah dragi, i melek koji ide uza čovjeka. To mogu da kažem. A koliko je metaka palo oko mene, kako bi se ja spasio? Ne mogu. Znači, čuvao me neko, nešta me čuvalo. Sigurno nešta čuvalo. Mene svezaše. Kako se povježe, tako izlazi na autobus odmah. Kad smo se pomoli ovako dozdo, čujem ja ovde pucnjava. Rafali, čuju se. Ništa, autobusi dođoše dolne do ne pucnjave, autobusi stadoše. Kako stadoše, vrata se otvoriše, četnici okolo sklopše. Izlazite, neće vas Alija. Jebu mater nama. Onda tek vidim da nema života više, da računam života još na sekunde. Gleda me u njivi, crni se, leš, crni se. Tu je bilo ovako mrtvi leže. Ovako, sve tu vrstu. Sve su to vrste do na njive dole. Mi kad smo došli smo ovde i išli smo između vrsta, prošli smo između mrtvije. Pa smo onda tek dopunjali, ozgon dopunjaju druge vrste. Druge vrste dopunjaju i odavle pucaju i tu ubijaju i dopunjaju, a ovo su dopunili vam. Mjesto pali, kaže lezi, ali u tom je rafal sasjekao. I ja sam pao odmah, kod mene je bio jedan komšija, preko moje leđa pao i ja sam tako ležao, rafal kad je stao. Onda pita jedan, onaj koji komandovao, vjerovatno, kaže ima li ko živ? Kod mene se javiše dvojica i samo što priđe 2 metka, svak i gotovo. Vodala bi zna. Ako su vi pobili Džesu, šta si obželjala da si moj muž ukopao, da znao makar kosti Džesu, da znaju njegova djeca. Makar Džesu kosti, ako ništa drugo, šta će? Mustafić Emin, sin Rifeta i majke Rukije, rođen 7.10.1969. godine u Drinjači. Opština Zvornik, vojni pripadnik. 280. istočni bosanski lake brigadi. Dao je dana 23.7.1995. godine sljedeću izjavu. Pa nakad je pala Srebrenica, nisam još u onaj kamp od Halanđana. Međutim, djeca su ošla, ovaj stariji mi sin i mlađi. Prekoši me još neki je bilo s njima. A mi smo ošli u kamp. Kad je bio mrak, ona se vratila. Nama tu u kamp, tu smo bili 3 dana i 3 noći. I mi smo izišli iz kampa, ovaj mi stariji sin i čovjek, a mina nisam vidjela. On nije s nama izišao. A zemlja ništa nisam čula. Više ništa. Nikad ništa? Nikad. A nas pa sam ukapala